Emakhosini umhlambululo isigodla amanzi nentaba imvelo lasehlelwa khona umoya oyingcwele siseyintabeni sisemanzini. Ngaloko ngizokhuluma ngabantu abasebazambile igodlo indumba zeyinyanga. Ungakulinge uze kimi ungitshele ngomdawu, ungitshele ngomdliwa, umazelaphi umdliwa, ngoba izinto enihamba nitshelwa zona. Umdliwa umuntu oke waphila njengami nawe emhlabeni, kodwa ngenxa yamacala athize, mhlawumbe umntana wentombazana noma umntana womfana owazalwela kabomama waze washonela kabomama, ilunga lakabobaba lingayenzi lutho. Mhlawumbe umuntu wayehlala nani ongasiyona umlunga lomndeni washona ngalezo indlela, ngaloko uza esisako umdliwa, kodwa lelo gama thina abahlambululi asilisebenzisi. Umoya ongatholi ukuthula asubiza umdlilo, umoya ongatholi ukuthula odinga ukuthi uphe attention. Ngizotshela ngokuthi hey umdliwa uyakokota njalo, ungamkhulumisi. Why ungamkhulumisi makube uyakokotela? Umdliwa akusiyona into embi. Simita ngaso sonke isikhathi ama-ghost siwabiza ama-ghost. Ngibiza i-ghost because of akusiyena umuntu wakithi, akusiyona ilunga lomndeni. Manithi thina sinihlolele ngomsamo sivusa ama-ghost akini ngoba akusabe bona abakithi angithi. So why wena omaziyo noma esithi mhlambe wena ukhula ku last generation umuntu wayephila nabogogo wakho nabomkhulu wakho? Abantu abakutshela ngomdliwa ungalinga usukele thina bomhlambululi ithi bona abakuncede, abakutshela ngemindawo. Angithi lento esiyikhuzayo ukuthi niya emanzini, abantu bayenza into ezimbe emanzini, bayenza ama-rituals wokulahla imimoya abayibulele emanzini. Ingakho you have to know amanzi ukuthi uvundlulula yiphi impande mawusemanzini, ngoba angeke uvele uthi ulahlele imali. Imvelo ayifuni nemali. Yes, sasikuyenza kudala, kodwa manje imvelo seyifuna imvelo yayo. Kubalekile uthatha wona amatshe la uzowathola, uyawathatha ucela ukusebenzisa amanzi abo. Then uvundlulula impande, uvundlulula yiphi, ukwamele usho ukuthi uvundlulula yiphi impande, ungaze uyenzeni uvuse lemindawo egcwele emanzini. Uthola ukuthi umuntu wale Lesotho, umuntu wale eMozambique, umuntu wale eMalawi, umuntu wase uyena lo bebazoqeda ukukhipha ithunzi lakhe ukuthi balilahlele balishiye lapha emanzini. Wena a good soul uyeza uyangena uthatha lowo moya loyo ngaleyo ndlela. Baningi abantu abathi banemindawo kanti imimoya ebathole in a wrong place. Kenzeka ukuthi uhambe ebusuku nahambe ebusuku ngithi uyahlangana nalowo moya ungene uphile nawe kahle. Suneza uthi ngibona umuntu njalo kunomama ongilandelayo noma ngibona umama engamazi ngiyabuza ekhaya bamazi, yiyona lemimoya enihamba nilande abanye futhi balilele nayo. Ijingo ukukhumbuza khona umuntu oke walala naye awuboni nakusasa akekho umuntu akuna trace yakhe. Izinto imihlole niyenzayo imvelo, ungaya entabeni ufakile ingubo kamoya because of nifuna ukuzitshela ukuthi nihlakaniphile. Anihlambuluki niya kwimvelo ninamanga ningenalo iqiniso, kuyenzakalani noyidonsa lemimoya. Namhlanje that's why nizokhala ngemidliwa nani ningangizeli ngalo mhlolo womdliwa nemindawo. Uma ngempela unomdawo ngempela uza kusho ukuthi uwe phela kufanele ufembe futhi mawungena control umoya womdawo, thina sithi umoya wokudonsa. Uvela ukufikele nje umoya noma umuphi uvela ungene ngoba awukakabi necontrol. So ninemindawo ngaleso sikhathi awuphuphi awukaze awufembi because of now you are related to abantu abakude, and then you think lento le. Ake nicabangeni manikhuluma igodle nizamba yizona ezimisleadile. Emakhosini, please don't forget to like and subscribe.